Emizane ya ball games 2 ahabwa amashomero ga senior muri Shema. Timu zibiri nizihayanira omizane rimo kubaka handball, volleyball, amazana, woodball, ludo, scrabble na chess kandi egione tebekanisibwe ahishomero rya Busebo Secondary School. Sacred Heart Mushanga basingire ibikopo bishatu echa handball yabojo nabishiki hamwe n'ecyo muzano gwo kubaka. Busoba batebekanisa basingire cha woodball ombojo hamwe nabishiki. Yo St John's Nyabwina basingwire ibikopo bena ebya rudo yabojo nabishiki hamwe na scrabble yabojo nabishiki kandi yonganwa high school esingire cha dance sport yabojo rero Shema Girls yasinge cha bishiki. Shema High School esingire masheruka nobwo babiri aharizoro okutware cha volleyball yabishiki konko mbojo final hagati ya Kitagata SS na Nganwa neje kuzanwa izobe rindi ahabwo kuburo bwire burukumara. Emizano eji kukira kugikora kuruga kugire nyuma tubere tutunga timu zeze gukora kurungi munonga region mwena hati twino wesje ngo timu zeze tuzarabamo ziza gukora ja region ibanga kandi emizano yitwe neyitwa twina amashima twazana nago twagasinga kandi tukatera 2 sets 0 kandi twamanijega kuba ba champions ba under 20 volleyball Shema district kandi inamasiko turaza region ibanda on 24th za performing aje eki cyabaceriye cyo mutano kusanga mu batware kuko bishatu ekitwire kitarukubaho abo kuba mwako gwahwire tukatware kuko bibiri kandi twatwara bishatu kandi both boys and girls kandi twatwarana n'eshanye tuko turaje munonga abo kware muka ekikopo cyane tuboru kandi turatsemerere akubantu za kugenda ibanda on ball games 2 for regionals kandi twakumari ecyo cyonka twagenda mukana n'ekikopo cya handball both boys and girls twasinga final twaza finals za finals twahikaho batstela 16-15 kwangata tugerzona mani. Shema High School. Bita basingire mpaka omundengo zitari zimwe na zimwe bahirwe bikopo byabo omukujaguza kwa mani. Gasha kwa Aloysius Byamukama.